Desetljećima je Japan tihi kralj motociklističke industrije. Nisu uvijek najegzotičniji niti najskuplji, ali kada lansiraju model, cijeli svijet obraća pažnju. U 2026. velika četvorka odlučila je da neće ostaviti niti jednu prazninu nepopunjenom. Od radikalnih naked modela do luksuznih touringa, preko sportskih motocikala koji gube na težini i adventure modela koji osvajaju svijet. Ovo je 10 japanskih motocikala koji će diktirati tempo ove godine. I vjerujte mi, broj 1 ne samo da ostavlja snažan dojam, već redefinira kategorije. Krećemo. Broj 10, Suzuki GSX-8R, 2026. Suzuki godinama igra igru zavaravanja, ali kada pogodi, ne griješi. GSX-8R je sportska verzija Nakeda 8S i dolazi kako bi podsjetila cijeli segment srednje kategorije da u Hamamatsu također znaju napraviti pristupačne sportske motocikle. Njegov paralelni dvocilindrični motor od 776 kubičnih centimetara isporučuje 83 konjske snage, što je suzdržana brojka, ali s potiskom u niskim okretajima koji vas osvaja čim otvorite gas. Ono što je zanimljivo kod modela 8R nije samo snaga, već kompletan paket. Potpuno podesiva okrenuta vilica, specifični hladnjak ulja i oklop koji ga ne čini samo ljepšim, već i štiti vozača od vjetra na tim dugim putovanjima autocestom. Šasija je ista cjevasta čelična kao kod modela 8S, ali s zatvorenijom geometrijom upravljanja koja mu daje dodatnu agilnost u zavojima. To je motocikl za svaki dan. Za onoga tko se želi zabaviti vikendom bez potrebe da bude zgrčen kao na radikalnom sportskom modelu. Suzuki je shvatio da ne traže svi 150 konjskih snaga modela GSX-R. 8R je savršen odgovor za tu tihu većinu koja samo želi uravnotežen, lijep motocikl s pravom mjerom sportskog duha. U 2026. 8R postaje razumna opcija za onoga tko se ne želi ničega odreći. Broj 9. Kawasaki Eliminator 500. Ime Eliminator vraća se u juriš i to s vrlo jasnom strategijom. Preoteti teren Hondi Rebel. Eliminator 500 je ulazni kruzer s paralelnim dvocilindričnim motorom od 450 i 1 kubičnog centimetra naslijeđenim iz modela Ninja 500, što znači da je pouzdan, uglađen i ima dovoljno snage za kretanje gradom i cestom bez muke. 51 konjska snaga koja vam neće slomiti vrat, ali će vas izvući iz svake situacije s lakoćom. Stil je ono što je ovdje zaista važno. Kawasaki je posegnuo za čistim linijama, izduženim spremnikom, niskim sjedalom na samo 73 cm od tla i retro dahom koji podsjeća na američke custome iz 70-ih, ali s modernim dodirom koji funkcionira. Položaj vožnje je opušten, s nogama pomaknutim naprijed i širokim upravljačem, upravo ono što se očekuje od kruzera. A najbolje je što dolazi spreman za personalizaciju. Kawasaki zna da onaj tko kupi Eliminator neće ga dugo ostaviti u serijskom stanju, pa su pripremili katalog dodatne opreme koji vam omogućuje da ga pretvorite u bobera, kafe racera ili što god vam padne na pamet. To su ulazna vrata u custom svijet bez potrebe za podizanjem hipoteke na kuću, a u 2026. obećava biti jedan od najprodavanijih modela marke. Broj 8. Honda GB350S. Honda je pogledala u vlastitu prošlost i odlučila da je vrijeme za povratak biti. GB350S nije brz motocikl, nije tehnološki motocikl, nije motocikl za utrkivanje. To je motocikl za osjećaj. Njegov jednocilindrični motor od 348 kubičnih centimetara hlađen zrakom isporučuje samo 21 konjsku snagu, brojka koja bi nasmijala bilo koji moderni sportski motocikl. Ali čar modela GB350S nije u brojevima, već u osjećaju. Taj klip gura ritmično, s onim dubokim brujanjem koje vas tjera da vozite polako. Promatrate krajolik, uživate u putovanju bez žurbe. To je motocikl za početnike, da, ali i za veterane koji se žele isključiti iz stresa visokih okretaja. Šasija je s dvostrukom kolijevkom
Spremnik ima klasične oblike, sjedalo je široko i udobno, sve na njemu poziva na smirenost. Honda ga je dizajnirala kako bi se natjecala s Royal Enfieldom, kako bi ponudila japansku alternativu retro modi koja je došla da ostane. I to čini s kvalitetom izrade i pouzdanošću koju samo Honda može ponuditi. GB350S ne ostavlja dojam svojom snagom, već svojom autentičnošću. A u svijetu sve složenijih motocikala ponekad je autentičnost najrjeđi luksuz. Broj 7. Yamaha MT-09Y AMT. MT-09 već je bio jedan od najzabavnijih nakeda na tržištu s onim trocilindričnim motorom od 899 kubičnih centimetara koji kao da ima magnet na prednjem kotaču. Ali Yamaha ga je odlučila odvesti korak dalje i stvorila je verziju YAMT, što znači Yamaha Automated Manual Transmission. U osnovi, automatski mijenjač koji vam omogućuje biranje između mijenjanja brzina polugicama na upravljaču ili prepuštanja motociklu da to radi sam. Ovo nije novi izum, ali Yamaha ga je usavršila do te mjere da jedva primjećujete trzaje. Sustav koristi dva električna aktuatora za upravljanje spojkom i mijenjačem, omogućujući prebacivanje brzina u milisekundama bez potrebe za dodirivanjem ručice. Za one koji žive u gradu, za one koji se umore od stalnog mijenjanja brzina u zastojima, YAM te je otkrivenje. A za puriste koji misle da je ovo za lijenčine, Yamaha je zadržala mogućnost ručnog mijenjanja polugicama, s odzivom gotovo jednako brzim kao kod trkaćeg poluautomatskog mijenjača. MT-09 već je bio mjerilo u svojoj kategoriji. SY AMT modelom Yamaha proširuje publiku i dokazuje da tehnologija nije u sukobu sa zabavom. U 2026. MT-09Y AMT postaje naked za one koji žele ići brzo bez micanja nožnog prsta. Broj 6. Suzuki DRZ4S. 25 godina. Toliko je Suzukiju trebalo da ažurira DRZ400. I kada su to napokon učinili, bacili su bombu u dual sport segment. Novi DRZ4S je sve ono što su ljubitelji off-roada glasno tražili. I dalje je to jednocilindraš od 400 kubičnih centimetara, ali sada s elektroničkim ubrizgavanjem. Zbogom rasplinjaču. Zbogom problemima s nadmorskom visinom. I što je najvažnije, zbogom petoj brzini. Novi DRZ premijerno predstavlja 6. stupanj prijenosa koji omogućuje putovanje autocestom bez osjećaja da će motor eksplodirati. Snaga je oko 38 konjskih snaga, dovoljno za zabavu u blatu i da ne zaostajete na cesti. Ovjesi su ažurirani ka YB s prednjim hodom od 290 mm koji upija sve što pred njega bacite. Šasija je nova, kruća i bolje uravnotežena. Ergonomija je i dalje tipična za motocross motocikl s uskim i visokim sjedalom, ali nova uglađenost motora čini dionice ceste puno podnošljivijima. DRZ4S nije motocikl za putovanje s koferima, to je motocikl za istraživanje, za ulaženje u staze, za skakanje, za padanje i ustajanje. To je vrhunski alat za onoga tko traži avanturu bez kompleksa. I nakon 25 godina čekanja, napokon je stigao. Ovi su već udarili šakom o stol, ali sada dolazi ono što će zaista preokrenuti tržište. Govorimo o perolakim kategorijama koje se vraćaju, o twin motorima koji postaju utezi i o povratku kralja s dva slova. Pripremi se. Broj 5. Kawasaki Z900 RS kosa crta kafe. Kada je Kawasaki lansirao Z900 RS 2018. svi su shvatili da su pogodili u sridu. Bio je to retro model koji su svi željeli, onaj koji je zvučao kao 70. ali je funkcionirao kao motocikl 21. stoljeća. I u 2026. Z900 RS i dalje je mjerilo za klasične nakede s kafe verzijom koja podiže uloge. Njegov redni četverocilindrični motor od 948 kubičnih centimetara pravi je mehanički dragulj. 111 konjskih snaga s uglađenom, ali snažnom isporukom snage s onim zvukom usisa od kojeg vam se koža naježi kada otvorite gas.
Ono što Z900 RS čini posebnim nije samo motor, već kompletan paket. Šasija od čeličnih cijevi, žbičani naplaci, spremnik u obliku suze, dvostruki stražnji amortizer koji imitira originalne Z1 modele. Sve je osmišljeno da se osjećate kao u 1972. ali s današnjom tehnologijom. Cafe verzija dodaje niske poluupravljače, stražnji dio u racing stilu i onaj agresivniji položaj koji vas poziva da tražite zavoje umjesto da se samo šetate. To je motocikl za uživanje, za maženje, za okretanje za njim svaki put kad ga parkirate. A uz to je pouzdan, udoban i ima kvalitetu izrade koja oduzima dah. Z900 RS nije najbrži naked niti najtehnološkiji, ali je onaj koji ima najviše duše. A u svijetu sve hladnijih motocikala duša vrijedi više od bilo koje konjske snage. Broj 4. Honda NT 1100 DCT. Ako postoji motocikl dizajniran da guta kilometre bez muke, to je Honda NT 1100. Stigla je prije nekoliko godina kako bi zamijenila legendarnu NT 700 Vedovil i to je učinila s jasnim receptom. Udoban touring, pouzdan i s najboljom tehnologijom kuće. Njegov paralelni dvocilindrični motor od 1084 kubična centimetra isti je onaj koji pokreće Africa Twin sa 100 konjskih snaga i ogromnim okretnim momentom od niskih okretaja. To znači da ne trebate tjerati motor u visoke okretaje za pretjecanje, za uspone na prijevoje ili za nošenje tereta. Jednostavno otvorite gas i motocikl gura nevjerojatnom uglađenošću. Ali najbolje kod modela NT 1100 je njegova DCT verzija, Hondin mjenjač s dvostrukom spojkom. Ovaj sustav je evoluirao dok nije postao najbolji automatski mjenjač na tržištu, sposoban predvidjeti vaše naredbe i promijeniti brzinu u pravom trenutku, bez trzaja, bez oklijevanja. U gradu je olakšanje što ne morate mijenjati brzine svake 2 sekunde. Na cesti vam omogućuje da se koncentrirate na putanju i krajolik. NT 1100 standardno dolazi opremljen ogromnim podesivim vjetrobranom, bočnim koferima, tempomatom, grijanim ručkama i TFT zaslonom s povezivošću. To je kao dnevni boravak na kotačima. Oni koji su ga isprobali kažu da je to savršen motocikl za prelazak 1000 km bez da stignete uništeni, da je položaj prirodan, da je sjedalo sofa i da je aerodinamička zaštita jedna od najboljih u segmentu. U 2026. NT 1100 DCT i dalje je mjerilo za onoga tko želi putovati bez komplikacija, uz pouzdanost Honde i tehnologiju svemirskog broda. Broj 3. Yamaha Tracer 9 GT+. Yamaha godinama usavršava formulu GT modela, a s Tracer 9 GT+ dosegli su vrhunac. Ovo nije motocikl za putovanje, ovo je motocikl za proždiranje kontinenata s osmijehom na licu. Njegov trocilindrični motor od 899 kubičnih centimetara isti je kao kod MT-09, ali s posebnim podešavanjem za duga putovanja. 119 konjskih snaga koje guraju s uglađenošću i progresivnošću koje vas osvajaju. Ali ono što zaista razlikuje GT+ je tehnologija. Ima prednji i stražnji Yamahin radar, isti koji koriste na R1, koji omogućuje adaptivni tempomat i asistenciju pri kočenju. Adaptivni tempomat održava razmak od vozila ispred, sam kočeći i ubrzavajući, kao u automobilu visoke klase. Na dugim putovanjima autocestom ovo mijenja život. Poluaktivni elektronički ovjes CADS prilagođava se u milisekundama uvjetima na asfaltu i stilu vožnje. Bočni koferi su standardni, vjetrobran je električno podesiv, 7-inčni TFT zaslon ima potpunu povezivost i navigaciju skretanje po skretanje. I sve to uz malu težinu od 222 kg, što ga čini agilnim kada cesta postane vijugava. Tracer 9G te Plus je motocikl za onoga tko želi sve. Udobnost, tehnologiju, sportski duh i onaj prepoznatljivi zvuk 3 cilindra koji samo Yamaha zna pružiti. U 2026. ona je neprikosnovena kraljica sport touringa. Broj 2. Suzuki Hayabusa 25. obljetnica. 25 godina, četvrt stoljeća kročenja brzine.
Suzuki Hayabusa ne treba predstavljanje, to je mit na kotačima, ikona koja je preživjela propise, krize i promjene na tržištu. I kako bi proslavio svojih 25 godina, Suzuki je lansirao posebno izdanje koje odaje počast prvoj generaciji, onoj koja je 1999. uplašila svijet sa svojih 300 km na sat. To je i dalje ista Hayabusa koju poznajemo, srednjim četverocilindričnim motorom od 1340 kubičnih centimetara koji isporučuje 190 konjskih snaga. To je i dalje onaj ogroman, masivan motocikl s onim oklopom koji kao da je isklesao vjetar. Ali izdanje za 25. obljetnicu dodaje ekskluzivne detalje koji ga pretvaraju u kolekcionarski primjerak. Boje podsjećaju na original iz 1999. s onom srebrnom i crnom koja je obilježila jednu eru. Na placi imaju posebnu završnu obradu, sjedalo ima komemorativni šav, a na spremniku se nalazi zlatni amblem 25 godina. Hayabusa danas nije najbrži sportski motocikl, postoje motocikli s više snage i manje težine. Ali ona je i dalje kraljica autobahna, motocikl za gutanje beskrajnih ravnina s nevjerojatnom stabilnošću i prisutnošću koja ulijeva poštovanje. U svijetu sve radikalnijih sportskih motocikala, Hayabusa je i dalje velika dama brzine, ona koja može prijeći 1000 km u jednom danu i stići s osmijehom. Ovo posebno izdanje je posveta svima koji su o njoj sanjali, svima koji su je imali i svima koji joj se i danas dive. Jer Hayabusa nije samo motocikl, ona je živa legenda. Broj 1. Honda CB1000 Hornet. I stigli smo do broja 1. Motocikl koji je Honda godinama dugovala svojim fanovima. CB1000 Hornet. Dugo su oni koji su željeli naked visoke zapremine morali gledati prema Europi, prema KTM-u, Apriliji, BMW-u. Honda je imala CB1000R, da, ali bio je to skup motocikl s premium pristupom i cijenom koja nije bila svima dostupna. Hornet 1000 dolazi to promijeniti. Honda je uzela motor modela Fireblade, legendarni SC77 iz prvih modela i stavila ga u potpuno novu šasiju. Rezultat je redna četverocilindrična zvijer s gotovo 1000 kubičnih centimetara koja isporučuje oko 150 konjskih snaga. Ali nije važna samo snaga, već kako se isporučuje. Honda je radila na elektronici kako bi to bio upotrebljiv motocikl, zabavan u svakodnevici, ali sposoban ugristi kada to od njega tražite. Ima modove vožnje, kontrolu trakcije, anti-hopping spojku i 5-inčni TFT zaslon s povezivošću. Šasija je čelični dvostruki most, jednostavnija od one na CB1000R, ali lakša i s geometrijom osmišljenom za agilnost. Stražnja vilica je od aluminija, ovjesi su podesivi, a kočnice potpisuje Nissin. Ali najbolje od svega je cijena. Honda je dala sve od sebe kako bi se natjecala s europskim nakedima nudeći nepobjediv omjer kvalitete i cijene. Hornet 1000 teži tek nešto više od 200 kg, ima pouzdanost Honde, zvuk 4 cilindra i podešavanje koje obećava zajamčenu zabavu. To je motocikl koji su vozači godinama tražili. Japanski naked, snažan, lijep i po razumnoj cijeni. U 2026. CB1000 Hornet ne samo da ostavlja dojam, već redefinira segment i podsjeća sve da je Honda, kada to želi, i dalje kralj. 10 motocikala koji dokazuju zašto je Japan i dalje radionica svijeta. Od lakoće modela Suzuki DR-Z4S do suzdržane brutalnosti Honda CB1000 Hornet, preko tehnološkog luksuza Tracera i žive legende Hayabuse. 2026. nije godina tranzicije, to je godina izjave o namjerama. Velika četvorka nije došla igrati se, došli su nas podsjetiti tko vlada. Recite nam, koji od ovih 10 zaslužuje mjesto u vašoj garaži? Klasični Z900 RS, putnik NT 1100, sportaš Hayabusa ili brutalni Hornet?